Pai nora e te iwi, ko te ara o rongo mai wahine, te huarahi hou ki te māhia. He mea hanga taua huarahi hou, nā te whakahe a te iwi kāinga i te huarahi ōmua, i ahu pērā atu ki tō rātou urupā tawhito. He huarahi hou i te rangi Mārie, e whakakotahi ana i te iwi me te kaunihera. Koena te tino pai ki te noho ki te whiti kōrero. Mahi kotahi, tutuki kotahi. Koinei te wā whakamutunga e haere ai e nei motoka mā te huarahi tawhito nei o Ormond Drive. Atu i tēnei wā ko rongo mai wahine ke tōna ingoa. Pai tēnei rori, nā te me, ka poto te haere mai o etahi o nā tāngata o te rā moka i runga tēnei rori. I mua ka haere ke tawhiti. He mea takahi te huarahi tawhito i te urupā tawhito o kai wharawhara. I reira a te karere i te wā i poroa ai e ētahi o te iwi kāinga, ētahi rākau, hei whakakapi i te huarahi. E whātau nei, e pakakana mātau te iwi o ngai tū, o ngai tama, ngai tārewa, me ngai te rākatoa. Ke whakahoki mai o mātou nei whenua, me whakatika o mātou urupa. Nā wairā ka whaka i te kaunihera ki te whakatū i tētahi huarahi hou. Starting to engage kānohi ki te kānohi and really starting to progress some of these issues that have been sitting in the background and causing concern for a lot of people for a long time. He rā anō tēnei hei whakamihi i ngā mātua tīpuna nā rātau te whakahe tuatahi ki te whakatū i te huarahi i runga i tō rātau whenua tapu. Ko te tūmanako anō, ka tū tēnei kaupapa hei tauira ki ngā kaunihera o te motu, ngā hua o te mahi tahi, me te iwi kāinga. Irina Smith, Te Karere.